Malo la mani hau e ki moenele ai Tonga kotoa, fia ki tantale le ki mo tolu, ke mo uniongongo mo le teo me televiso nei Tonga ki he fia fini, a homo ni te kono tahao no o maasi. I he wakai ki ngahi tala nola lahi o e aho, a manaki ke a ahi mai ki Tongani i he wikeni ai pale mia anu sila Christopher Luxon, me kaufuko fofonga me he pole anga me ngahi sektoa ngawe inu sila. Whainga mani e pia e tu unga o kia e mawanga lolo, pia te eki ke iai hawe sia ki tu unga o to tongi lolo ki he kaha o vave mai. Pia lawa lele e polokalama e katoa ngā whakamanatu sentuli o i kolisi Queen Salote. E iai me ngahi tala noa ke he anayangi pe he ki whamumitaha me malae o i sipoti mo i whakamatala ea. Ka koe wakai le vaini ki he whakaiki ko au popoa aho. Oku amanaki ke a ahi mai ki Tongani ai pale mia anu sila Christopher Luxon i ene a ahi ki Tongani moha a moa ai a kone fofua a ahi eni ki he Pasifiki ke ta ua whewa no. Oku mua mua e pale mia anu sila ki ha amoa o whakahoko e whakataha me pale mia o ha amoa la auli ali maari e toa Schmidt. Ai au whakotūtu ufoki ke whakahoko me whakanofo o hingoa matai whakaha amoa o Luxon. Ai au whakalanglang makehe eni ma ai pale mia nu sila. E tok whalang mai e ki Tongani e aho tūsi te, ai au ko os whakotūtu wai e whakataha a Luxon mo e pale mia no pele whakawhanua. Pa e whakahoko foki mo e ahi ki ngahi polokalama ngā ue kehe i Tongani ko tokoni ai anu sila ki he langa whakalakalaka i whanua. I e kakato e ngahi ngā ue ko ia, e tok foki atu ai e pale mia nu sila mi Tongani i he whiawhi pule lulu. I e lipote e kau taha ngonga le teo nu sila Pasifiki, ke tau mua e ahi koe ni ke toi whakaivia pia e wāwhinga aki a ongo whanua, kai pehe ke whakataha e pale mia nu sila, me pale mia Haamoa, me pale mia Tonga. Koe hui ke tok whainga mali e ni ke whakataha a Luxon, mo ongo pale mia Pasifikini, taloa e na hoko ki lakanga whakataki. O ko Moimoi whalau mai i he pale mia nu sila a minista ki kakai Pasifiki, kai pehe ke kau me mipa kehe o i kabineti, whale alea, ngahi potu ngā ue whakapure anga eni ihi, mo i kau whafofonga me ngai seki toa o i businessi, sipoti, mo langa whakalakalaka, kai pehe ke potu ngā ue polisi, mo i kastomu. O ko mahino pē me ni ihi ko ia o nau whalau mai mo Luxon, ai ngahi ka venga ko ia e ngali ke mamafa ki ai e ngahi talanoa i a ahi koe ni, o hange ko ka venga i ngofua whalau pe visa ewe e kakai Pasifiki ki nusila, ka pe ke langa hake o sipoti, me malu e ngahi kau a whanua me he hu atu ai whaito o Tongatapu. O ki kai koe fofo a ahi whakapolitikale mai ene a Luxon ki Tongani, e mahino na ane kau i he kautaki Pasifiki ni whalang mai ki Tongani, ki ono whakahoko e whakataha o i kautaki o i whakataha anga o i ngai whanua Pasifiki Forum. Mai o ngonga le te o me televiso ni Tonga, ko auri tea tau kapo. O kutuia pule anga o ngani whainga maari e pēt o ngau kiai e mau anga lolo e whanua i he lolo Tongani, o te eki ke iai hafu wesia ki heni me tu unga o i totongi o i lolo ki ka hau vave mai. I he whataha e kau pure lahi o ngahi potu ngau e whakapure anga me kau whaiangongo he wike ko o si, ne whakahahi he pure lahi o potu ngau e whakatau aki mo langa whakalaka whaekonomika, dese kwa ina tui halamaka, o ku te eki ke haa i Tongani e wesia i he tuunga ko ia o e maalunga e lolope mo i totongi, neonga o ku mahino ko i tawhaaki e ni e wesia i he tau ko ia o kulotonga hoko i Iran. Na e whamala ala e tui halamaka mo ni pehe ku whafuafua ke haa mai hariliu ki he lolo i Tongani i he mahina ko ia ko me. Ena si waipe konsena pule anga ke ta whakoni, pana sui he si ogone me te kia whakataha e ngai stakeholders ke whaisio ke ta whakoni. Ko tu koni ko ai price e lolo, ko lere koni mahina au te keke asi mai ai wesia. Pai pehepe ke lere mo mana katu, o ko anga ko si o ko ki ai he kai peke wesia ai price e lolo. Ko ngānia he ko pricing review whakamahina e ua. Ai koe anga koe sea taimini, koe price koe ki me, ko ia e tok asa e koe wesia. Ka kumam nopo pēr o si ofi, lahi whaka ngahi mea ia heni o kia ha, it's out of our control, eh? Ka kita waha tau pure tato ki ai, hange kono whenga e mai koe lolo me whitu oku iai, ke a mai ke ko tau tolo o tau hao me fisi. Ko tuko taimini ko storage i fisi, ka ki hapapale mai, e ko smahino pe e mao pe ai
ai volume me ko tau whi mau, ko price pe, hanga ko me ko nau lawi ki ai, ko me e tok asi ai. Ka ko tuko amai ko ke ahoni, ko me ko na e o mai, na o sia o ai tau pepe ko talamu ko e lolo na whakatau, na sia o ki he te au hongo furu Amerika ke talamu. Ko tuko nai mini, o ko si arhifo ia, na e arhifo wa mnoa, pau te kaka ken, ko information e maua ne hu, o te hako pangahiva noa. Ai aku ko anga ko sio fito aki pehe le rat ko ni ka tok mahino ko to pe ia he calculate ko price for ogi me. Ko e pure lahi e potu ngā e whaitau aki mo langa whakaraka whaekonomika te sta koe ina tuihalamaka i he whamara ala ko i he tuunga i ai lolo i Tonga ni. Kua kanseli he pot ngā Moimoi e whakatokanga ko ia ne tuku atu i he konga ki mua o mahina ni ki he kāinga e wā whikau aki mo mauanga vai i he mahina mai eni hili hangahi siwina e whakahoko o ku malu pe ai mauanga vai me he ngahi ana mo vai vidia e wā ki he mau e he kakai o vai whanua. Nei whakahai pot ngā Moimoi he aho ua o maasi ai whanongonongo ki he vai whanua e wā ke oua e inu pe ngawe aki ki he whemea toko ni ai vai me he ngahi mauanga vai ai poa te vai i ewa pe koha vai ke li tau taha o pe he koe vai koe ni o kutau pe ki he ngawe aki ki he ngahi whema o whaka aho ke he hange koe fō pe kau o i kai ke kawai ai inu pe whemea toko ni koe hi koe ha i he ngahi siwi ni whakahoko ai maolunga ai le volo e pulu i he mauanga vai koe ni. Ka i he wike kua o sina e tuku atuai e he pot ngāwe ai toi whakamatala o whakaha ai ola e siwi whakamuimui taha o vai koe ni ai ana e ave o toi whakahoko hono wakai i mei whisi kai pehe ki nu sila pia mahino me ai o ku whainga mālie pe ai vai ki ono mau e he tangata. Pea kua kakato e nia kātoanga whakamanatu sentuli o e kolisi Queen Salote ai ana e tāpuni aki ai polokalama po lotu tuku pā i he whiawhi ane awhi ki he whale lotu whakamanatu sentuli o e lotu. Koe kakato ia ai aho e whā o i kātoanga, ai ana e whakotūtu wai e ngahi polokalama makehe ki ono whakailonga i au i maka maile mahu inga ko eni, o kāwai e whakatāpui o i whakaari ata o i kuohili ai mafua taha e kōnga, whakawheo e ngahi to wako me ngahi vai whanua o i awhotu oni tolu, whakatāpui o whakaari nima mea a si tenga ai whewhine, laka whakato wako, tāpua kii o i tohi historia o i kolisi, me tari ui, pia mo e oua o lotu whakatahataha, pia mo ngahi hoa tau mawha, nei whakahoko ki mala e pangailahi. Ko ngahi polokalama whakawhiewhia mo whakamawhana nei whakailonga i aki ai kātoanga senturi, aien e whakakaweinga aki, ai whakawhetai, whakahoifua mo e tuku pā. I e mea e se kei tarilahi o siasu Wasiliana, whai whekau ariwhereti atiola i he pōlotu tuku pā ai kātoanga ane a whi, ko lahi ai ngahi koloa whakamawhana ko inasi i ai kātoanga senturi. Pea ko whakaamu ke mātuku atu ai kātoanga me ngahi lelei ko ia. Tau whakatauange pe o eki, Kristu tuku, tau Queen Salote, ko tau mātuku ko ini, ko mātuku ai kakai na nau ahi ki he palasi. Ja mo kātoanga ai Queen Salote o mātaho no koloa mo e whakaofu ofa e whiohi. Hiwa i koe o e haleluia e he Queen Salote i he wharelot century. O whahiwa i peia hen. Kai kau hono hiwa i o e haleluia i he kātoanga koe ni. I he ngahi. Koloa, fungan, whakamawhana. He ihe haleluia o ku kakato ai e whakawhetai, whakahoi fua, ia mo i tuku pā. Ko no hiwa i koe he ki to uako whakamui koe. Nā nau tuku at pe me he korisi he tau kuhiri, a e tuku pā i he mala e pangai, i he ahoni. Kau mo ia he tumu, o e tau whio i he kātoanga koe. Mo e koloa o e aho ulua ki, no whamamawhai o e tau ngau e moi whakasewhanit. E koroa e aho ko ia mo e lot whawhetai ne whai he tangata e Preston Marolo. Ko u koroa ia kau tutuk, te tau whoki mo ia. Nā tau o mai o ahi, ki e Queen Salote, i he ne kātoanga century. Tau whoki na e toa ho tau loto, i he whakaofa o e ki.
Pea mo ne ngau e o whai i he korisi ko Queen Salote. Ko tangata e ki se ke tari lahi o Sasu Siliana, whai whikau arifileti atiola, i he polo tutuku pā ai kātoanga Senturi e Koris Queen Salote. I he kakato e kātoanga, na whakahā e pēa tutuku wike taha e whānau wako Koris Queen Salote i he wikeni, ko whakahoungai e nau fua whatongia lolo Tonga e ngahi polo kalama o ngahi aho kātoanga. Mai o ngonga le te o me televisione Tonga, ko auritea tau kapo. Ko ngahi o ngongo whakaloto whanua pe ia, hoko mai o ka hirieni ko pia o dia ia moi whamimitaha me himala e o sipoti. Malama toki whilongo ki ka whakainge mala e o sipoti. Na e whawa whaloto whare he whaasinga weekend proklama whakarangalaka e ka puluriki, whamarumaru ni kau taka puluriki whawhanua, whenga aki whakataha pia mo whetaki ni mo maka puluriki a Australia, kai pe whoki ki NRL Australia i pe. Ne i tonga nei tare ki ta komisiona ka puluriki a Australia, Peter PNT, pe whoki ki Steve Meredith, mehi NRL Australia, ia no whanwhanok mai ki tonga nei proklama kua kamata he pāsuki ho iloa koe Rise. Whanatau ki he whamatala e ofisa a wharangalaka ka puluriki, se ne ka whatolu haangana ki hangonga re teo mo television tonga, nāne pēwhoke o ku whakatau mua e prokalamani ki he whanau tau taha tolu ki he tahiwa. Ai koe konga e palani ki hono pāo toloa ki ka puluriki i he pāsuki o te whito i tongani, ha mua mo whisi. Koe tonga Rugby League, pea mo e NRL tonga, ka mai programa koe ni ai Rise pa mi Australia, o whatau mua ke nau whakataha i hono whakalere ai akademi ko ni ko no teu i whanau si ifo he tau tātolu ki lalo alo e piki si ifo he tau tāwalo ko fo i whakalakalaka ta pe whatau mua ki hono whakamaketi na tolu ki tua pureanga i hono o mai pe programa katoa ia nau resources ba mea katoa pe he programa ko ni ke whaia ko no teu e whanau ko ni aia tau tai maria i he programa ko ni ko au mena foto i tongan kagu osi i fisia mo Papua Australia o whavovoa kui he o noafe ai ni ihu nau kau ke program ko i ngai wahe ngai ko tau tolu ni tau amana kon ke hopoki i ahoni. Ro tonga nina e tai maari e kau whaia koe ni ipe me ngai kalampu i Tongatapu ni i ako kai pe whoki hono whakatau ke ki nau tolu ke prokalamani ai au ku iai amanaki ke whawhi loa ke prokalamata tau ki he potunga o ako moa ko ngā we. Whoki kato pe whingak whakataha mo ngahi ako. Whakataha kalapu, ngahi ako, whingak whakataha ki hono whakahau prokalama koe ni. I temne tau na he whakarotolo hai ai pe pita, ai kau me mipa pe me ngai kalapu, ke nā whepo poa ki hono la langa e ātakai e tupure ki nai pe e sipoti i tongani, o kai ke ngāta pe he tare ni te whanau, kai hoko koe to onga mo oi ke toko ni ki hono pātoroa ki hono tare ni ti. Ro tonga nina e whakahe mara tau tutuko e toa Samoa, Steve Meredith, ko e whaunga prokalamani pe routine, identity, socialize, more evolve pe koe Rise. E toko ni ke le volo maulalo taha, ke nau whanonga e hana whanonga e malawa ke nau kunai ha sea i he whiahu NRL kai pe whoki ki NRLW. Kai ke nei whamalo i e pe purelahi o e NRL tonga ta wake whangpo, ai tokoni pe me ngai kōpu whekau aki ke whiwahewai aki i he wharalaka e sipotini pe mo ine whakaamu ko e pok whaoni e whakahekeheka i e sipote a kapururi ki he tuunga e toe lelei ange i he kaha o. Ko e sipoti pe ia mo pia o lie, ka tuke tau wakaile waheni ki he whakamatala ea whakamimitaha, i anu tuku mai me he senta whakamatala ea atonga i whaamotu pia mo ino ki nedenga. Malo e lau mareho iki pa moe lere e tonga kotoa tari tari piki mo tolu ki e tau whakamatala ea. Waka eni ki he tunga koe e tau whakamatala ea ki he hoa ua whaa ko ia ka hoko mai whatonga ngeu kei toka pe alo tāmaki i he waiwhanua ko ia haapai i Tongatapu pea mo eua. O me alo tāmaki ni au fia te tau whi awa pea mo ia kai ngata i ko ha uha malawa ke lolo lahi i hangai taimi e mui whanga maari e ki ha mana. Hoko pea mo hako ke potahi whatonga e ko potahi ia o haapai Tongatapu pea mo eua. Pea ngare wene wakai koe ki he imisi satellite pea mo e alo tāmaki ne toka ko iho tau ngai waiwhanua. Ha mahino atu pea ngahi ko ngā ao o kune fo'u mo ngā unu mā maari e waiwhanua ko iho haapai Tongatapu pea mo eua. Koe ngahi ao koe ni
koe alo tāmaki e. Alo tāmaki na ne omi ai au fia uho uha mana pe foki lolo lahi i hangahi taimi ngahi vai whanua koe wawau. Hapa i Tongatapu mo e ua i he ahoni. Pe foki ki he hako, na te whito pen ki he potahi whakahake ko ia o hapa i Tongatapu pe mo e ua. Na tau whai whi au mai pe mo ia i he ahoni. Pea ne pehe o matunga i hono kei tuku atu ko ia e whātaukanga uhalahi pe mo e tawhea. Ki he vai whanua ko ia o hapa i Tongatapu. Pea pe foki ki e ua. Kai ngā tai o kei hoko atu pe mo hono tuku atu ai whātaukanga hako mo e whare iko ke ngahi wakaiki. Tō kanga he wholau aki tahi. I he poto tahi ko ia o haapai, Tongatapu, pea mo e ua. Ka koe ahore waine e nima ko ia ka hoko mai, ki he kotoa pe ngai vai whanua ko ia o Tonga, ta wakaini pea mei he Pasifiki, koe alo tāmaki no talo tonga whiao mo ia, ai e kamata ke ngā unuhi fo ia ki he potahi whatonga ke mamao ia pea mei he o Tonga kamata ia a pongi. Ngā unuhi fo ia ki he potahi whatonga, mamao i fo ia pea mei ho tau ngāhi, a wahe whonua kamata ia pongi. Pea ngā unu mai alo maaria pe me he whakatonga hahake. Ne teke hifo ai alo tāmaki pe me uha. Ke mamao hifo ki lalo. Pea lahi ke alo maaria i ngai wahe whonua ko ia. Oi o tō ngahe tau wahe whanonga ko ia i he weekend. Tuke hanga ngahi uha tu moto mama. Ngā unu mai pe me he whakahahake. I he whaosinga weekend. Kai lahi ke alo maaria pe o tō ngā. I he tau wahe whanonga ko ia. I he tōnga ko ia. O e weekend. Ka koe whamtalayan pa me he poni o au ki he pongpong ko ia, a pongi, koe alo tāmaki e tene kei toka pe ki he ngahi vai whanua ko ia haapai Tongatapu mo e ua. Malawa kene kei omi hena au fia, uha tu moto, malawa ke lolo lahi ia ngahi taimi a ngahi whei tuu pea ai ma whainga maari ke mana. Vai whanua ko ia o wawau, ia ngahi uha tu moto ai, ia ngahi whei tuu pea pe foki, ai lahi alo maari vai whanua ko ia ni o Tongatapu, pea pe foki ki niwa fu ou. Mo tahane fua mawhana ke poni, e au ki he maulalo koe tikiri so sasi e ua whā ki Tongatapu mo e ua, pe foki hapai ua nima ki wawau, pe ua ono ki he ongoni ua. Ki moko ange ea, tupeni pea me he uha. Koe hawiriu pea me he toke lau hahake ki he kotoa pe o Tonga. Toke lau hahake ki he kotoa pe o Tonga, pe koe maloi hawiriu, mai tahe onfulu taha nima ki he ongoni ua. Au ki he ua noa ua nima ki wawau pea mo hapai pe au ki he mai tahi, e ua nima ki he tolu noa. Ki he wahe whanua ko ia o Tongatapu pa me ua. Pe fuki he potahi. Tau te whito peni ki he potahi whakahahake mo whakatonga ko ia o haapai Tongatapu pea mo e ua. Ka koe whamtalaya koe ki a pongi. Te tau kei wheawa pepa mo e alatamaki ka whakaau ke ngā unu whoke mamao ki lalo ki he potahi whakatonga. Pe tene ngā unu ke mamao atu pea e whakaau ke alo maarie. Kai malawa pe ke iai hangahi uha tu moto ke vai whanua ko ia o haapai Tongatapu mo e ua. Lai alo maare ki wawau, pa pe he foki ki he ongoni ua. Au e fua mawhana, puke marunga taine fua mawhana ki a pongpongi, e au ke maalunga koe tikiri e tolu taha ke tolu ua ke kotoa pe o tu Tonga. Taimi ko ia o e tahi, mahatoka tahi hoko tone taha ua tu a po ia o e poni, pe e tau maari o skata koe pa mihi ono i he pongpongi ia a pongi. Koe laa pea mo e mahina, hopo e laa he toi tawhitu koe ke whitu he pongpong ko ia a pongpongi, pea hopo e mahina, te ua whaa ko ia ki he nima i he pongpongi e pe mo ia a pongpongi. Whao siak pe whamtalaya aho e nima ka hoko mai ki Nuku'alofa ka matai pea me he pule lulu o au ki he sāpate ko ia o e weekendi. E lahi ki alo maari e pea Nuku'alofa, aho nima ka hoko mai ka e malawa ki ai hangahi uha tu moto maa pe. Palunga tahane fua mawhana, e au ike tikiri e tolu taha. Ki he tolua ki Nuku'alofa, ka koe taumatanga pe ki he ahoni. Malawi tau mumea mai, ka mumea. Whamalohen kia ino ke moi timi ngāwe i whamotu i ana tuku mai e whamatala ea whamumitaha ko ia. Pea koe ka katoa i pe ia e ngongo ki he whiawhini, ka ki mua pea tau mawai tuke tau te wakaiheni ki ngahi ulu i ngongo. Amanaki ke a ahi mai ki tongani i he wikendi ai pale mi au Nusila, Christopher Luxon, moi kau whakafofonga me he pule anga, moi ngahi sektoa ngāwe i Nusila. Whaiga maani e pēr te unga o kia i e maonga lolo, pēr te eki ke iai hawesia ki te unga o i totongi lolo ki e ka hau wawe mai. Pēr lawa le lei ai polokalama e kātoanga whakamanatu sentuli o i kolisi Queen Salote. Pēr koe ngahi o ngongo ia mai le teo me televisone tonga ki he whiawhini e whiawhmoni te kono tahao no o maasi. Ki toi whakaiki ki whikau ake me ngahi o ngongo koe ni, wakaiki he ma website i he www.tbc.to. O kia e whakaamone au tonu ato e ngongoni ki he noto whale katoa he otu tongani,
A toini whakawhi ki tau te kau whakatahape e taimi te tawa pongpongi ki ngahi o ngongo whakamimitaha me ngahi o ngongo whakalota whanua, sipoti mo whakamatala ea. Kai malo e tau ke whi mai, mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for this Monday evening, March 16th. Today's top stories. New Zealand Prime Minister Christopher Luxon will arrive for a 2-day visit tomorrow afternoon. Government emphasises that the country's fuel supply remains stable at the moment with no changes to prices or supply expected until May. And Queen Salote College wrap up a 4-day celebration of 100 years with a special choral night. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest from the sports scene and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I am Pupua Aho. New Zealand Prime Minister Christopher Luxon is expected to visit Tonga this week as part of his first Pacific visit for 2026. The New Zealand Prime Minister is visiting Samoa first, where he will meet with the Prime Minister of Samoa, La'aurialimari Toa Schmidt. During that visit, a ceremony is also planned in which Luxon will be bestowed with a Samoan Matai title, a special honour for the New Zealand Prime Minister. Luxon and delegation will then arrive in Tonga on Tuesday afternoon, where he will meet with the Prime Minister, Lord Whawhanua. While in Tonga, Luxon will also visit various development projects that the New Zealand government is supporting, and after completing those engagements, his delegation will depart Tonga on Wednesday afternoon. The New Zealand Prime Minister's visit is an opportunity to meet with the Prime Ministers of Samoa and Tonga, marking the first time Luxon will meet both Pacific leaders together since they assumed their leadership roles. Radio New Zealand reports the Prime Minister's delegation includes the Minister for Pacific Peoples, along with other members of Cabinet, MPs, government officials and representatives from the business, sport and development sectors, as well as officials from New Zealand Police and Customs. Some of the matters that are likely to be discussed during this visit may include matters such as a visa-free travel for Pacific people to New Zealand, the development of sports, and effort to improve border security, especially in the fight against drugs. This will not be Luxon's first political visit to Tonga, as he previously travelled to Tonga to attend the Pacific Islands Forum Leaders meeting in 2024. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. Government believes the country's fuel supply situation is still stable, and there has not been any major indication of impact on Tonga's fuel supply or prices for at least 2 more months. During a press conference with the CEOs of government ministries last week, the CEO of the Ministry of Trade and Economic Development, Tista Queen Tuhelamaka, said that there has not been much effect on fuel supply and prices in Tonga due to the uncertainty over fuel supplies globally after the escalation of conflict in the Middle East. However, it is acknowledged that this is an issue that could affect Tonga down the line. Tuhelamaka explained that possible changes to fuel prices in Tonga won't be happening anytime soon, with the predictions forecasting fuel prices and supply having little noticeable change until at least May. She explained that government has already been paying close attention to this issue, with the Ministry of MEDIC meeting with Energy to discuss preparations and ways forward for the country. Though when it comes to the project prices, with fuel prices being reviewed every 2 months, the prices for the next 2 months will most likely be unaffected. Tuhelamaka says it is likely that any impact on fuel prices and supply in Tonga will begin to be seen in May. The Ministry of Health has cancelled the advisory they issued earlier this month to the people of Ewa regarding their water supply. This follows tests that have since been carried out, which confirmed that the water sources on the island are now safe for consumption.
On March 2nd, the Ministry of Health issued the advisory for the people of Ewa that they should not drink or use groundwater for drinking or cooking. At the time, the water was considered suitable only for other daily uses, such as washing or bathing, but not for drinking or cooking, as earlier tests had shown high levels of lead in the island's water sources. However, last week, the ministry released a further statement presenting the results of the most recent water tests. Samples were sent for additional testing in Fiji and New Zealand, and the results confirmed that the water is safe for human consumption, and the earlier advisory has been now cancelled. And the centennial celebrations of Queen Salote College have concluded, closing with a special choral night held yesterday evening at the Free Wesleyan Church's Centennial Church. This marked the conclusion of the 4-day celebration, which featured a range of special programs organized to commemorate this significant milestone. Ex-students from around the world and from the outer islands traveled to Nuku'alofa to join in this celebration and took part in what was a very eventful 4-day event. The programs varied from a historical exhibition showcasing past eras of the college, fellowship gatherings between alumni, the blessings and dedication of a handicraft exhibition, alumni parade, the launching and blessing of a book on the history of Queen Salote College, the school reunion, roll call, a combined church service and royal luncheon held at Pangailahi. These joyful and heartwarming gatherings in celebration of Queen Salote College 100th anniversary centered on the theme of whakawhetai, praise, gratitude, whakahoifua, reverence, tukupa, dedication. In his remarks at yesterday's evening's choral night, the Secretary General of the Free Wesleyan Church of Tonga, Reverend Alifaleti Atiola, said the centennial celebrations had been filled with many blessed moments, from the songs of praise and worship during the services to the heartwarming performances at Pangailahi, and it was on that note that the celebration hoped to end on. With everyone who had travelled from near and far to join the celebrations, leaving filled with the many blessings of the centennial celebrations. With the successful completion of the celebrations, the Queen Salote College students have been rewarded with a week's holiday this week to allow them a well-deserved rest after delivering above and beyond in their hosting duties. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Tongatapu. And that was your local news for tonight. After this break, we'll join Pia Olia for the latest in sports. Welcome back in sports. NRL Tonga and Tonga Rugby League welcomed the new development program through a partnership with Australia Rugby League and NRL Australia, aiming at grassroots level. During a soft opening program, Australia Rugby League Commission Director Peter Beatty and Steve Meredith of NRL Australia introduced the program to coaches from rugby league clubs in Tongatapu that attended the program. Former Toa Samoa Steve Meredith elaborated on the routine, identity, socialize and evolve or rise program, saying that this will help young players in setting the right pathways to reach higher tournament such as NRL and NRLW. NRL Tonga Development Officer Sione Kafatolu Hangana told Radio and Television Tonga Sports News that initiative is aimed at the age groups of under 13 to under 19 categories. He says that RISE program will help and provide sports equipment for local clubs to strengthen their ability to teach young generations to become the best athletics person in the future. In addition, he acknowledged that there's support from various clubs in order to begin a new structure that will change the mentality of communities against rugby league, where the priority will be to find local players to make up the teams rather than selecting from overseas-based players. Hangana says that the same program will be introduced to Ministry of Education later so that they work closely again towards the same goal. Meanwhile, the NRL Commission Director encouraged the attendance, saying this program will help the Pacific region grow together in rugby league worldwide with a special focus on Samoa, Fiji and Tonga. The same program had been launched in Fiji and Papua New Guinea late last year.
At the conclusion of the event, NRL Tonga manager Tamake Fangpo acknowledged the support from Australia Rugby League and NRL, representing the rugby league community in Tonga's hope that this program will take advantage of this initiative and benefit the local clubs for the future of rugby league in Tonga. That was sports news with Bia Olia. Now taking a look at the weather forecast from the Formoto Weather Forecasting Centre with Inoke Nedenga. Hello and good evening. Welcome to your evening forecast. Here's our main highlight for tonight. Unsettled weather was to continue for most part of Tonga, especially Ha'apai, Tongatapu and Ewa, with cloudy condition, rain possible, heavy falls, strong wind to the southern waters, specifically Ha'apai, Tongatapu and Ewa coastal waters. Looking at the skies from above, from our satellite imagery, we're seeing these thick cloud bands here rotating over the areas of Ha'apai, Tongatapu and Ewa. This indicates the low pressure that currently over the areas of Ha'apai, Tongatapu and Ewa. This system brings us the heavy rain, thunderstorms and also the strong wind that we experienced today, especially for the eastern waters of Ha'apai, Tongatapu and Ewa. And therefore, here's our warnings that remains in effect for our land areas. The heavy rain warning and flash flood advisory remains in force for Ha'apai, Tongatapu and Ewa land areas. And for our coastal waters, we have strong wind warning, small craft advisory remains in force for Ha'apai, Tongatapu and Ewa coastal waters as well. And here's what the next 5 days will be looks like. The low pressure will be continue move down to the south and away from our area starting tomorrow, leaving us with this ridge of high pressure to dominate the weather for the next 5 days, with fine weather for the next few days. Although there will be some few showers that will be moving in from the east into our areas, but the majority of the time will be mainly fine. Our forecast from tonight up until tomorrow morning, we're expecting the system, the trough of low pressure, to remain over the areas of Vava'u, Ha'apai and Tongatapu, with some few showers, isolated showers and possible heavy falls over these land areas, and also risk of thunderstorms for tonight. For Vava'u and also the Niwas will be mainly fine, but there will be some showers are also expected. Minimum for tonight will be dropped down to 24 for Tongatapu and Ewa, also Ha'apai, 25 for Vava'u and 26 for the Niwas. Wind still from the northeast for Tonga, 10 to 15 knots for the Niwas, 20 to 25 knots for Vava'u and Ha'apai, and 25 to 30 knots for Tongatapu and Ewa coastal waters, especially for the eastern waters of Vava'u, of Ha'apai, Tongatapu and Ewa. Our forecast for tomorrow, we're expecting the trough of low pressure to continue move down to the south and away from our areas, leaving us with some few showers over the areas of Vava'u, Ha'apai, Tongatapu and Ewa. But the weather will improve tomorrow as the system move southward and away from our areas. For the news, it will be mainly fine for tomorrow. And our maximum for tomorrow will be reaching up to a top of 31 to 32 degrees Celsius for all of Tonga. And the tide prediction, low tide will be at 12 o'clock a.m. midnight tonight, and high tide will be at 6:15 a.m. tomorrow morning. Sun and moon sunrise will be at 17 minutes 7 a.m. tomorrow morning, and moonrise will be at 24 minutes to 5 a.m. tomorrow morning again. Wrapping up the 5 days outlook for Nuku'alofa, starting by Wednesday up until Sunday. This week will be mainly fine. However, there will be some showers are also expected. Here are some few showers. Maximum temperature for the next 5 days for Nuku'alofa will be reaching up to 31 to 32 degrees Celsius. And that will be all for tonight. Good night. Thank you to Inoka and the team at the Met Service for that latest weather update. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories. New Zealand Prime Minister Christopher Luxon will arrive for a 2-day visit tomorrow afternoon. Government emphasises that the country's fuel supply remains stable at the moment, with no changes to prices or supply expected until May. And Queen Salote College wrap up a 4-day celebration of 100 years with a special choral night. That's it for tonight's news package. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Join us again same time tomorrow for the latest local and sports news and weather updates with radio and television Tonga News. Thank you for joining us. Have a good evening.